Swastiastu, Rahajang Semong Lelit Serang Sami. Aingge, ring ranene mungkin Bapak jagi ngelanjutang materi nggih. Auku senen pelintang kan sampun melajahin indik materi piranti ring cari nggih. Ring auku sampun lintang menika melajahin piranti sane wenten ring tradisional nggih utawi piranti sane tradisional. Nah, ini mungkin Bapak jadi ngelanturang materi punika ngenani indik piranti sane modern nggih. Nggih, surung punika iring sareng-sareng elingang nggih mangde patuhi protokol kesehatan nggih 3M. Yaitu yang pertama selalu memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga sering mencuci tangan nggih. Pak Lanturang. Nah, niki kan sampun uning kompetensi dasar sane Bapak ampun jelasan ring fokus perintang nggih. Iki pengertian piranti ring cari. Pendapat catarang ring fokus lintang nggih Pak Lanturang. Nah, niki materi mungkin ngenani nindik piranti modern nggih. Iki contohnya nih traktor nggih. Traktor iki gambarnya nih alat untuk membaja sawah nggih. Nah, ibidan petanine ngebuang tanah nganggo tenggala nggih ke kedeng ban sampi utawi kebu. Nanging ngenejani subuh nganggo traktor nggih. Iki pinake piranti sane modern nggih. Bidan kan nganggo traktor ke kedeng ban sapi. Nanging jani sampun wenten traktor nggih. Pak Lanturang. Nah, niki wenten mesin ngetep padang nggih. Niki piranti modern. Kegunaannya yaitu mesin untuk memotong rumput. Nah, ini pidaan peta dini ngabas dicari nganggo arit nggih. Nanging jani subuh nganggon mesin nggih. Niki pidaan nganggo arit jani sampun nganggon mesin nggih. Punika lelet uning nggih. Nah, iki wonten penyemprotan nggih. Niki penyemprotan puniki alat untuk penyemprotan obat pada tanaman padi nggih. Ipidan tarine nyamhang rabuk. Ane jani subuh nganggo penyemprotan nggih. Ipidan nyambang jani sampun nganggon penyemprotan. Nggih. Ke laturang ring penggiling padi nggih. Niki mesin penggiling padi. Kegunaannya yaitu alat untuk menggiling padi supaya menjadi gabah nggih. Nah, yani ipidan petanine enu ngedig padi nggih, ngedigang padi nggih. Apang dadi gabah. Nanging jani subuh nganggo mesin penggilingan nggih. Iki contohnya mesin penggilingannya nggih. Iki nggih. Mengenai uning. Nah, punika wenten papat nggih. Silih sinunggil piranti sane modern nggih. Nah, jadi wenten Bapak wenten wacana nggih. Nah, auku sane pemerintah kan Bapak sampun ngemang tugas ring halaman 3 nggih sane ngeneni ndik subak. Lele sampun ngarenin punika yen sampun nggih. Bapak malih niki nyelasang napi niki subak nggih. Apa itu subak? Supaya alit-alit mengerti apa itu subak ya. Nah, subak adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam bercocok tanam di Bali nggih. Niki subak di Bali nggih. Subak ini biasanya memiliki pura yang disebut ulun cari utawi pura bedugul nggih. Niki wenten pura sane wenten ring cari nika mawasta bedugul utawi ulun cari nggih, yang khusus dibangun oleh petani dan diperuntukkan bagi Dewi Kemakmuran dan Kesuburan nika nggih. Nika Dewi Sri nggih.
Sistem pengairan ini diatur oleh seorang pemuka adat yang juga adalah seorang petani di Bali yang disebut dengan pekaseh nggih. Nah, pekaseh punika pemucuk ring subak nggih utawi kalian subak nggih. Nika kan ampun wonten aku melintang tugasnya wonten. Nah, napi wastan lihat subak ke nika jawabannya adalah pekaseh nggih. Nika memasto pekaseh nggih. Nah niki wonten contoh gambar nggih, niki wonten cari jane sampun mesubak nggih niki. Contoh gambar ini subak nggih. Wonten kali niki. Nah, niki terletak di Bali nggih. Niki. Nah, niki wonten ada sareng sami istilah-istilah sane wonten ring subak nggih utawi ring cari. Nah, wonten kenampun wonten arit, anggapan, bedugul. Nah, bedugul niki ampun Bapak jelasang iwawu pura untuk umum utawi tempat bersemayam Dewi Sri nggih. Biu kukung nggih, upacara sebelum memanen padi nggih. Niki alelit mangdo catet nggih. Utawi stop videonya atau pause nggih. Mangdo alelit catet nggih. Ring buku catatannya nggih niki. Mangdo alelit runing nggih. Napi nika istilah sane wonten ring cari nggih niki. Cari tempat menanam padi. Camok penutup mulut sapi nggih. Caluk alat untuk memotong rumput. Niki gabah biji padi yang sudah matang. Niki wonten gelebeg nggih, tempat penyimpanan hasil panen utawi yang sering disebut dengan lumbung padi nggih. Niki wonten jurara, jineng, kubu nggih niki. Tapi sudah dicatat, Pak lanjutkan nggih. Nah, niki wonten malih kampil. Niki ampun minggu lalu kepakan lampit lakut manyi nggih. Manyi punika patos kadi memanen padi nggih. Bahasa Baline manyi nggih. Niki majukut membersihkan hama-hama yang mengganggu padi nggih. Niki muasta majukut. Dan meduasanin utawi mencari hari baik untuk memulai menanam padi nggih. Niki wonten misa mesabe nandur puniki menanam biji padi yang sudah tumbuh nggih. Niki ngurit menebar biji padi utawi benih utawi biji padi nggih. Niki alelit mangdo catet nggih utawi pos videonya. Sampun Bapak lanturang niki wonten. Nah, niki wonten malih ngaturang sari tahun utawi mengaturkan hasil panen di pura bedugul utawi ulun cari nggih. Niki wonten ngulapin upacara yang dilakukan setelah membersihkan hama-hama yang mengganggu padi nggih. Niki wonten penampat pekaseh niki. Yo Pak jelasang pekaseh niki wonten penyarikan nika patos kadi sekretaris nggih utawi tukang catet. Pecut rabuk. Nah, niki rabuk pupuk organik utawi non organik. Niki rimbas sanggah laba sampi ya. Niki sampi hewan dipakai untuk membaca sawah. Nika termasuk ring piranti tradisional nggih. Niki jalur serang sami mangdo catet nggih. Pak lanturang. Nah, niki sane penguntat wonten sanggah cucuk tambah tengalo tembuku. Nah, tembuku puniki bendungan utawi alat pembagi air. Niki wonten traktor telabah. Nah, telabah punika tempat aliran air sungai. Umum punika tempat menanam padi. Ya, menika air ini. Ya, menika atas kadi air. Nah, niki wonten tugas ring-ringna mangkin nggih. Mangdo buka buku paket halaman 7 nggih. Nika wonten buku paket punika
ring patemon 3 nggih. Nika wonten dasa gambar nggih niki. Dasa gambar yang pertama, Indayang surat wastan piranti ring sor nganggen aksara Bali. Nah, lihat pasti unik nah aksara Bali ini nggih. Wonten 10 soal nggih. Nika halaman 7, 8, lan 9. Nika surat nggih dikumpul di Classroom nggih utawi diupload di Google Classroom nggih. Waktunane minggu nggih mangga lihat makarya punika nggih. Waktunane utawi tenggat waktunane minggu nggih. Nah, inggih alias sareng sami ngene nindek materi ring rainane mangkin antah sapunika nggih. Bapak Presiden latarang ring rainane mangkin. Inggih alias sareng sami elingang nggih 3M. Yakni yang pertama memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Lagi ring rainane mangkin Bapak tangan untuk pramusanti nggih. Ring sareng-sareng aturan pramusanti Om Santi Om.